Argol lakaway pelim ka South Korea ya ka Czech Republic. Kapriang subha piki parlo ke bajisngau tanat ban page ya ki video hakane ke channel. Haka jingil kai baar jong ka FIFA World Cup menta usnam kata ka South Korea persya ke Czech Republic ki badai ki tim ki badon ha ke group A. Bar hakane ke jingil kai haka kelas step om syamladon mano-mano balak ban penki ya ke jar. Henry bawan petengah ke kelamit hakamit ke pesan pekendai ke Czech Republic kelala menam kemari ke jingil kai da gol lanot lengba ulades. Henry ka South Korea kam syam la du jingkarmen kali konting pan pen pai kene ke gol. Barakum kene ke mensimele ke South Korea kala pan pen ya khaji kene ke jingil kai hakamit ke benreu punyau lengba uhuang imbiom. Bar hakamit ke prapeu ke South Korea kala pan pen ki beng ke jar lengba Oh Hyun Gyu pan ai ka nam job na benta ke South Korea. Bar hakane ke jingil kai ke South Korea kelala bentek la kam bahaya ke bol da ke bakayo 24% ke position kadba ke Czech Republic pat kayo tang 50% ke position. Bar haka total shot ru ke South Korea kayo hadu kharsan tri ki total shot banru teli ki shot on target. Hendrai ke Czech Republic pat kayo tang nyau teli ki total shot per South teli ki shot on target. Bar kane ke jingil kai kalakut no daar laway. Paling ba kane ke 6 job jong ke South Korea larangi page haka mid ken point jong ke group A ke Mexico kadang bat haka kedan banikong da ke ba kayo lai point per arteli ki goal different. Kadba ke South Korea pat kayo lai point Henry tangkawe ke goal different. Bar ke kedan balai day ke Czech Republic da ke ba kayo minus way ke goal different. Bar ke kedan basau day ke South Africa da ke ba kayo minus R ke goal different. Te paralog menta tang kini ki video ki bakendiat tela dapis ngau tanat persngap ki kubor sport sngau bahas subscribe lang ya kene ke channel kum kadak bat ajing kersan ya kene ke channel kublei shibon.